I tako već 10 godina. Od potpisivanja prvog sporazuma o partnerstvu za mir, preko bilateralne saradnje, kroz individualni akcioni plan do zajedničkih vežbi na terenu. Vojska Srbije i NATO-a punih 10 godina u očuvanju mira na prostorima turbulentnog Balkana. I ne samo to. Iskustva su rasla, sa njima i saradnja, zajedničke vežbe, zajednički standardi, zajednički cilj. Mir i bezbednost. Put nije bio lak, ali su ciljevi dostižni. Interoperabilnost pokazala se na terenu. Baza Jug razvija se uporedo, kako jača saradnja Vojske Srbije i NATO-a. Obe strane ulažu u obuku vojnih snaga. Međunarodna vojna vežba Platinasti Vuk 17 četvrti put na ovim prostorima. 12 dana i 483 pripadnika iz 9 zemalja. Vojske Srbije, Amerike, Velike Britanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Mađarske, Makedonije, Crne Gore i Slovenije. Uvežbavaju se u upotrebi nesmrtonosnog oružja, procedurama prilikom angažovanja u multinacionalnim operacijama i radnjama i postupcima u međunarodnom okruženju. Prilika za sticanje i razmenu novih iskustava u multinacionalnoj sredini. Danas ste bili u prilici da pogledate praktično završni deo te vežbe posle 10 dana zajedničkog uvežbavanja na našem poligonu ovde na bazi Jug. Deli mišljenje svojih kolega da je vežba vrlo dobro organizovana, pripremljena. Suština je rame uz rame, vojnik pored vojnika u misijama očuvanja mira, visok stepen poverenja između vojnika i starešina na tim zadacima i veliko razumevanje, naravno, koje vlada između svih koji su učestvovali u ovoj vežbi. Dakle, ovakve i slične vežbe su nam potrebne, mi ćemo ih izvoditi u budućnosti, čak i sa većim učešćem ljudi, sredstava i tehnike, priznanje svima koji su nam prikazali deo onoga što su u proteklih 10 dana vežbavali. Well, absolutely. I think the camaraderie, the interaction. If you saw the exercise, how well everybody worked together seamlessly. They had the opportunity to work together to train all week to improve their interoperability. It's been, I would just say, watching all the partner nations working together in this exercise has just been an amazing thing for me. And I would say that that's my biggest takeaway. I would say that the exercise was really fantastic. It was a great experience for the Ohio National Guardsmen that are here working with their Serbian partners. They learned so much from their Serbian partners. I hope the Serbian soldiers learned something from the Ohio National Guardsmen. They had a great experience in Serbia. They got to visit Niš and learn a little bit about Serbian culture, and they're really fascinated by everything they've seen and done here. And for me, that is a success, is that every single one of these National Guardsmen wants to come back, they want to train with their Serbian counterparts, and they want to keep doing it for the years to come.
First, I'd like to thank the Serbian Armed Forces and the people of Serbia for being so welcoming. It's been a great experience. These are the folks that did all the work. They've got nothing but great things to say about their experience here. The people, they got to visit Niš, they got to experience southern Serbia, and everybody's been very happy with it. That the Serbian military that we've worked with, they're all very nice people. They've informed us a lot about Serbia, and they all welcome us back. We've come to figure out that we're a lot more similar than we are different. I mean, the Army's the Army, I think, anywhere you go. So we had a lot in common. Baza Jug razvija se po nekoj svojoj dinamici zajedno sa Sjedinim Američkim Državama i uz njihovu pomoć. Evo, videli ste, imali ste prilike da vidite koja je razlika između nekih ranijih godina, kako izgleda poligon, kako izgleda sada. Ovo nije kraj, mi nastavljamo dalje, ovaj poligon će dobiti jedan potpuno drugačiji izgled koji će biti potpuno jedan modern poligon za uvežbavanje i naše vojske, ali i za ovakve vežbe kao što je ova koje su multinacionalne. U ovoj današnjoj četvrtoj po redu Platinastom Vuku učestvovalo je 483 pripadnika iz 8 zemalja plus Srbija, od toga su 99 njih koji su bili logistička naša podrška. Sa ovakvim vojnim vežbama ćemo svakako nastaviti u buduće, jer čuli ste, uvežbavamo i taktiku i tehniku, ali svakako jačamo naše operativne sposobnosti i interoperabilnost. Takođe, to je prilika da se ljudi upoznaju, da jačamo i prijateljstvo između naših zemalja i insistirat ćemo na tome da i u buduće bude ovakvih vežbi, ali i vežbi koje će svojim kapacitetom i veličinom biti veće od ovih. Ja sam izuzetno ponosan da vidim ove vežbe tu na bazi Jug. Bazu u kojoj smo mi ulagali zajedno sa Srbijom više od $7 miliona da imaju najmodernije oprema, i to smo videli i ranije kad su bile scenarije na kompjuteru, da vojnici imaju mogućnost da vežbaju bez da su u opasnosti, a na veoma realnom načinu. I ja mislim da je ovaj veoma dobar način za nas i za naše vojnike iz Ohio National Guard, ali isto za srpsku vojsku, da pripremaju za zajedničke mirne akcije u svetu gdje god bi to bilo. Ja sam također veoma zadovoljan da naši vojniki također učestvuju u ovoj vežbi. Ovo je prvi put u ovom veku da učestvuju oficijalno u vežbi sa srpskim kolegima. To je za mene veoma važno. To je i važno zato što ove godine obeležavamo 180 godišnjicu naših diplomatskih odnosa između Velikom Britanijom i Srbijom. Ove godine je za mene veoma važno da naše saradnje u svim oblastima se tako dobro razvije. I think the cooperation in the future is just going to get more useful and more valuable for both participants. We've come a long way in the 10 years so far. We started with small engagements, just a few a year, and then last year we did a combined medical engagement where Ohio National Guardsmen with their Serbian medical counterparts went through southern Serbia and provided medical care to the people of southern Serbia. And then this year, 80 National Guardsmen came to Serbia and did a really complicated exercise. And so from that modest beginning to these very
useful and very intense exercises we're doing today, I can imagine in the future just how much further we're going to go and how we're going to be really working together, not only here in Serbia, but somewhere else in the world. A do zajedničkih multinacionalnih vežbi ovde ili bilo gde u svetu stiglo se zajedničkim radom. Prethodile su godine ulaganja, razumevanja i poverenja na obe strane. Da li Srbija treba da ostane usamljeno ostrvo u okruženju najmoćnijeg vojno-političkog saveza na svetu? Možemo li sami da odgovorimo odbrambenim i bezbednosnim potrebama naše zemlje? Kako pridruživanje Evropskoj uniji i NATO savezu može da nam pomogne u borbi protiv kriminala, korupcije i terorizma? Na koji način evroatlantske integracije povećavaju stepen stranih investicija i pomažu ekonomski razvoj zemlje? Ova pitanja deo su geostrateške teme koja u Srbiji dobija sve veći značaj. Ovdje se suviše o tome govori na jedan tehnički način bez uloženja u suštinu pripadnosti takvim integracijama. I think there are a lot of still taboos with respect to NATO. There are still a lot of stereotypes. There are a lot of things which really people don't understand. So I think partly it is a matter of having the information. Država preuzme odgovornost da građane obavesti na pravi način šta je to što NATO donosi, šta je ono što Srbija treba da pruži ili da u celom tom procesu i šta je u principu ono što Srbija dobija od tog članstva, a šta gubi neulaskom u to članstvo. Kada se spomene bezbednost, više se ne postavlja pitanje saradnje država u regionu Balkana. Zajednički neprijatelji kao što su krijumčarenje ljudi, robe, narkotika ili ekstremizam koji jača samo su čvršće povezali države na ovim prostorima. The majority of your neighbors are actually in NATO already, except Bosnia and the Republic of Macedonia, which has started negotiations to join. So it's clearly that regionally most of the players have understood that being in NATO is a positive thing. However, for Serbia, it's a sovereign decision of every country, it's a sovereign decision of the government and the public opinion in Serbia to decide in the future, but the more we cooperate together. Susreti najviših srpskih i NATO zvaničnika potvrđuju posvećenost da se stabilnost očuva, a saradnja napreduje. Today we face common security challenges. We are working together in many different ways, and I welcome the pragmatic cooperation we are developing between NATO and Serbia. U skladu sa tim bismo danas više tema pokrenuli. To su i borba protiv terorizma, i to je migrantska kriza i naša saradnja u njoj, to je, razume se, i učešće u mirovnim operacijama i različite vrste obuka koje možemo da pružimo. A upravo najveće pretnje, kao što je, na primjer, terorizam, zahtevaju najviši stepen međudržavne saradnje. Individualni akcioni plan u prvom poglavlju sporazuma reguliše delovanje kroz unutrašnju i spoljnu politiku. Prostora za saradnju ima. Na kom nivou i u kom smeru će i u buduće da se odvija, ostaje odluka na nivou države. Za sada je očuvanje mira na prostorima Balkana, koliko god on bio bure baruta, prioritet svima. Od 1948. godine pa naovamo Srbija je imala različite oblike saradnje sa NATO-om. Od formalnog savezništva u okviru Trećeg Balkanskog pakta od 1948. do 1953. godine, pa do obuke i školovanja pripadnika Jugoslovenske narodne armije u državama članicama NATO-a. Program Partnerstvo za mir, pokrenut 1994. godine, predstavlja praktičnu bilateralnu saradnju između NATO-a u celini i pojedinačnih država koje u njemu učestvuju. Osnovni cilj partnerstva je unapređenje reforme, izgradnja međusobnog poverenja i uvećanje sposobnosti partnerskih država da očuvaju mir i bezbednost na dobrovoljnoj, fleksibilnoj i transparentnoj osnovi. Srbija ga potpisuje 2006. godine. Od tada u narednim godinama prosto bivali smo sve bliži i bliži, odnosno ispunjavali smo stepenik po stepenik saradnje sa NATO-om,
do trenutka dok nismo ratifikovali, odnosno potpisali IPAP sporazum, individualni plan partnerstva, koji predstavlja u ovom trenutku, kako smo to negde svi svedoci, posljednji mogući stepen i potpisani ugovor, da se tako izrazim, saradnje sa NATO-om, koja je jedna zemlja koja nije članica, odnosno nema ambicije da postane članica u NATO, može da ima. Nakon našeg IPAP-a koji sada imamo, ostaje nam još, samo da kažem, taj jedan mali deo koji bi trebalo da ispunimo kao potencijalni članovi i nakon toga ratifikacija i punopravno članstvo u NATO. Međutim, kako stvari stoje, pre svega zbog politike vojne neutralnosti koju naša vlada sprovodi, mi ćemo za sada ostati samo na ovom individualnom sporazumu o partnerstvu. Ne samo da imamo taj dokument, koji opet napominjem za razliku od drugih aranžmana u okviru programa Partnerstvo za mir, to je dvostran dokument. Njega je morao i NATO da usvoji za razliku od našeg prezentacionog dokumenta i onoga što smo mi sami odabirali kao oblasti saradnje. Ovdje smo dobili jednu značajnu potvrdu od partnerskih zemalja iz NATO-a da je Srbija kredibilan partner na koga se može računati. Na terenu vam je saradnja, komunikacija, koordinacija. Tu se onda vraćamo na prosto zajedničke aktivnosti i uvežbanost, spretnost i spremnost naših pripadnika oružanih snaga da rame uz rame ravnopravno rade na terenu, sudeluju u akcijama, u operacijama sa pripadnicima oružanih snaga drugih zemalja. Tu govorimo o tom famoznom principu interoperabilnosti, o tom pojmu interoperabilnosti. Bilateralna vojna saradnja Srbije i NATO-a je u stalnom usponu. Potpisivanje individualnog akcionog plana je stepenica više u saradnji. Ovo je ujedno i najbolji deo ukupnih odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, koje su najveći pojedinačni donator Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Ukoliko pogledate ovih nekih proteklih 10 godina, potpisivali smo SOFA sporazume, odnosno 2 SOFA sporazuma i sa Sjedinjenim Američkim Državama negdje 2005. ali i sa NATO-om. Zatim, također, ključna stvar se možda desila negdje malo zaboravljena i skrajnuta jeste relaksacija vazdušnog prostora na teritoriji Republike Srbije. Posebno govorimo o administrativnoj liniji, odnosno o kopnenoj zoni bezbednosti i pograničnom delu, da se tako izrazi, sa Kosovom i Metohijom. To je odnosno generalni sekretar Jens Stoltenberg zvanično i saopštio i to se desilo prilikom njegove poslednje posete Beogradu. Tako da kažem, kroz različite, zatim tu je bio PARP, različiti sporazumi, različiti dogovori u ovih proteklih 10 godina zapravo obeležili su našu saradnju sa jedne strane. Međutim, sa druge strane, ono što je također jako bitno i što ne smemo nikako zaboraviti, to je podrška i pomoć na tom našem putu, pre svega evropskih integracija, kako je to negdje istaknuto, ali zapravo treba biti iskreni reći da je to put evroatlantskih integracija. Finansijska pomoć, materijalna pomoć. Kao što znate, dobili smo nekoliko desetina miliona dolara pomoći od strane da li zemalja članica NATO-a, zemalja članica Evropske unije. Ukoliko do duše uključujemo Evropsku uniju, onda već možemo pričati o milijardama što investicija, što donacija, što pomoći. Dakle, ovih 10 godina je zaista obeležio jedan intenzivan razvoj naših kapaciteta i za učešće u međunarodnim operacijama. Srbija ne učestvuje u operacijama NATO, ali učestvujemo u međunarodnim mirovnim misijama pod okriljem Ujedinjenih nacija i Evropske unije. Za nas su posebno važne te misije u okviru Evropske unije s obzirom na našu želju da postanemo članica Evropske unije i s obzirom da su otvorena značajna poglavlja u tom smislu. Dakle, Srbija se tu pokazuje kao značajan partner. Naše aktivnosti u okviru programa za mir i u okviru IPAP-a su svakako doprinele podizanju naših kapaciteta, naše sposobnosti da zajedno sa drugim državama reagujemo u međunarodnim misijama i sada je to već negde oko 300 pripadnika naših oružanih snaga i policije koji su prisutni širom sveta. Bili smo domaćini tih vežbi. Podsjetit ću na Balkanski odgovor kao jednu od vežbe koja se održavala kod nas. Podsjetit ću na neizmjernu pomoć koju smo dobili po pitanju sticanja statusa regionalnog centra ABHO u Kruševcu, koji je sada jedan prilično, ajde da kažemo, svojevrstan školsko-obrazovno-edukativni centar u toj oblasti. Zatim tu je baza Jug u kojoj vežbaju i pripadnici kako oružanih snaga, tako i policije. Pa vi imate vežbe koje organizujemo sa predstavnicima, da li opet kažem na bilateralnom nivou ili sa predstavnicima, najčešće to bude sa predstavnicima oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država. U proteklih nekoliko godina cifre nam pokazuju da je to bilo 44 pre svega vojne vežbe koje smo organizovali i sproveli sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država. To je zapravo najznačajniji dokaz da je ovih 10 godina
bilo jako uspešno i da je pogotovo u posljednjih nekoliko godina ta saradnja intenzivirana, da su postignuti značajni rezultati u razvijanju i u obuci i u opremanju, dakle pogotovo u posljednje vreme se dosta radi na opremanju naših oružanih snaga, tako da generalno ovih 10 godina koliko je Srbija članica programa Partnerstvo za mir možemo oceniti kao izuzetno uspešne, pogotovo od kad je IPAP stupio na snagu. Mislim da je taj proces značajno ubrzan i da imamo razloga da budemo zaista izuzetno zadovoljni. Jedna od zajedničkih vežbi bila je Cyber Guardia 17. Pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije zajedno sa oko 40.000 učesnika iz 22 države učesnici su multinacionalne vežbe na poligonima u Mađarskoj, Rumuniji i Bugarskoj. U Bugarskoj učestvuje 30 pripadnika 3. brigade kopnene vojske, zajedno sa vojnicima i starešinama oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država i Bugarske. U Mađarskoj učestvuju 23 pripadnika specijalne brigade kopnene vojske Srbije. Na vežbi koja se izvodi 25 km od rumunske Konstance na domak Crnog mora učestvuje 26 pripadnika Uprave za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane. Za potrebe vežbe Balkanske vojno-medicinske snage razvile su u vojnoj aviobazi laku poljsku bolnicu nivoa 2. Namenjena je za zbrinjavanje masovno povređenih i obolelih tokom kriznih situacija. Balkanske vojno-medicinske snage po konceptu su vojno-medicinska jedinica, modularna multinacionalna vojno-medicinska jedinica koja je sastavljena od 5 nacija, uspostavljena da pruža pomoć samo u slučaju prirodnih nepogoda i to u našem regionu. Cilj našeg učešća je bio dostizanje interoperabilnosti u pružanju medicinske pomoći pri masovnom povređivanju. Isto tako, i drugi cilj je bio dostizanje inicijalne operativne sposobnosti koja je bila ocenjivana od strane NATO eksperata iz Budimpešte. Naše učešće je bilo vrlo zapaženo i naši pripadnici su pokazali vrlo visok stepen stručnog znanja i bliskosti, tako da nam je bilo jako lako funkcionisati i izvršavati sve zadatke koje su nam vi postavili na vježbi. I mogu vam reći da su svi bili zadivljeni našim stručnim znanjem i našim sposobnostima kao i našim ponašanjem na vježbi. I can do both. I can start by saying that the Balkan Medical Task Force is a very useful tool for increasing the capability both for regional cooperation and crisis management, but also actually to improve the medical service of all the armed forces involved. And thus it's a pleasure for Norway to take part in supporting this. And the exercise was very successful, according to everyone that take part in it. And I want to congratulate the task force, Serbia and all the other contributing parties for actually the success. These things takes time because we're actually building up capabilities, and yes, we're satisfied. You know, things can go quicker, they can be better, but this has actually been a success. And we think this is a good model for other kind of military and security cooperation in the region for the future. Ovo je samo deo zajedničkih multinacionalnih vežbi u kojima kao ravnopravan partner učestvuje Vojska Srbije. A kako smo došli do ovde? U sledećoj epizodi.